हेलो गाइस स्वागतम जनाइছো আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক লৈ যাব লৈছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং জেগাৰ পৰা, ৰজা মহাৰাজাৰ এটা জেগাৰ পৰা, য'ত আছে যোধপুৰ বুলি কয় ৰাজস্থানৰ। তাৰ এটা উম্মেদ ভৱন হয়, তালৈ লৈ গৈ আছোঁ। বলকচোন চাই থাকোঁ। ইয়াত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰায়ো হেনো ইয়াতে আহি বিয়া পাতিছিলে বুলি শুনিছিলোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, গৈ থাকক আমাৰ লগত অটত উঠি উম্মেদ ভৱনলৈ। এয়া মোৰ লগত প্ৰভাত, আমি দুজন গৈ আছোঁ এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া একদম। ৰজাই কিমান ওপৰত আছিলে, গোটেই এইটো বেছি পুৰণাও নহয়, 1940 বনোৱা এটা মেহেল। চাওকচোন বাহিৰৰ পৰা কি সুন্দৰ লাগিছে। এয়া আহি পালোহি, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ। ৰজাৰ মেহেল নিচিনা একদম ফিলটো পাইছেনে আপোনালোকে? এয়া বাহিৰতে অলপ বস্তু চস্তু কিনিব পাৰি, এইটো পিছত দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ। চক মহেলটো কেনেকুৱা একদম মেহেল কে চাই থাকক তেতিয়াহ'লে। क्या बोलेंगे कौन? उम्मेद भवन ना, कौन से राजा का थे ये? अभी नाम हम लोग मालूम नहीं किए हैं, बताएंगे आप लोग को, ठीक है? लेके जाएंगे अंदर तक। मेरी आंखें नहीं आ पा रही यार, आंखें नहीं खुल पा रही। कार्तिक एक फोटो चलो। अभी इसमें इस पैलेस को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। इस पार्ट में आप लोग को म्यूजियम देखने को मिलेगा, और मिडिल वाला इस पार्ट को आप लोग को देखने को मिलेगा होटल, और ठीक उसके पीछे है राजा रहते हैं। तो राजा और होटल में तो अभी एंट्री नहीं मिलेगा, होटल में अगर रहने के लिए आएंगे तब अलग बात है। बाकी म्यूजियम आप लोग को दिखाएंगे अभी थोड़ा बहुत, जो सामान है राजा का पुराना दिनों का वही है। तो इसका व्यू भी दिखा देते बाहर से, इस तरह है नज़ारा कुछ। ये देखिए राजा का पूरा सफाई कर रहा है, दरवाज़ा हो गया, ये है बाहर का। होटल के लिए एंट्री इस साइड से है। अभी हम लोग महल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अभी इधर में स्टार्टिंग में फ़ोटो वोटो लगा हुआ है, और महल का कुछ स्ट्रक्चर जो महल कैसे दिखाई देते हैं उसका एक बना के रखा है डेमो। तो आप लोग देख सकते हैं किस साइड से क्या है। तो आप लोग को अंदर में जो सामान मतलब राजा यूज़ करते थे सब कुछ आपको दिखाएंगे अभी। ये राजा ने पहने थे सब कुछ देखते रहिए, क्या क्या उस ज़माने में यूज़ होते थे, राजस्थान के राजा लोग क्या पहनते थे, सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। बस वीडियो देखते रहिए, हम बोलेंगे नहीं, आप लोग देखने से ही समझ में आ जाएगा आप लोग को। बस ये सब राजा ने पहनने वाला चेन क्या क्या है टोपी वोपी सब कुछ है। और ये राजा ने जब शिकार किए थे उस टाइम का फ़ोटो है, ये रियल फ़ोटो ये रखे हैं। सब कुछ शिकार कैसे करने जाते थे ये टाइगर के साथ।
এয়া দেখিব পাইছে ৰজাৰ দিনত ইউজ হোৱা সকলোবোৰ বস্তু কেনেকৈ একদম ধুনীয়াকৈ মিউজিয়াম টাইপত। এইটো এটা ৰজাৰ এটা মহল, গোটেই মেহেলটোত মানে এটা পাৰ্ট মিউজিয়ামৰ কাৰণে, য'ত আমি পইচা দি সোমাই চাইছোঁ সেইটো পাৰ্টৰ কাৰণে থৈছে। আৰু মাজৰ পাৰ্টটোত থাকে ৰজা, আৰু ছাইডৰ পাৰ্টটোত থাকে মানে এতিয়া তাজ ভিভান্তাক দি থৈছে এটা পাৰ্ট মেহেলৰ। 5 ষ্টাৰ হোটেল হয় এটা পাৰ্ট মেহেলটোৰ, আৰু এটা পাৰ্ট ৰজা এতিয়াও বৰ্তমান নিজে থাকে। যিজন এতিয়া প্ৰেজেণ্ট ৰজা আছে তেওঁ এতিয়া নিজে থাকে পিছফালৰ ৰুমটো। এইবোৰ চব ৰজাই, এইটো বেছি পুৰণা দিনৰ মেহেল নহয়, 1940ত বনোৱা এটা মেহেল, যি সেইটো কাৰণে বস্তুবোৰ এতিয়াও ভালকৈ থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ। তাৰে গ্লাছৰ ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ শ্ব' কৰি থৈছে, আমি এই গল্ফ খেলোঁতে এনেকৈ কেনেকৈ কি ইউজ কৰিছে, প্ৰাইজ পাইছে, চব বস্তু এটা এটাকৈ থৈ দিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আমিও দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ উম্মেদ ভৱন, যিটো এটা ফেমাছ যোধপুৰৰ মেহেল হয়। তো চাই থাককচোন আৰু পিছলৈ শেষৰলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব দেই। এইবোৰ আমাৰ ডিনাৰ ছেটৰ প্লেট, এইবোৰ চাই থাকক। তেতিয়াহ'লে মই কথা নক'লেও আপোনালোকে নিজেই ধৰিব পাৰিছে কোনটো কি বস্তু। ৰজাই খাইছিলে এইবোৰ বাতিতে, বাউল প্লেট যি আছে।
ভেৰাইটিজ ঘড়ী কালেকশ্যন দেখিব পাইছে পুৰণা দিনত একদম ভেৰাইটিজ ইউনিক ষ্টাইলৰ ঘড়ী চব তো যিমান আছে চব ভেৰাইটিজ ঘড়ীবোৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহুত ৰজাই মানে বেলেগ ধৰণৰ কালেকশ্যন কিছুমান কৰিছিলে বাহিৰৰ পৰা ফৰেনৰ পৰা আনি ইয়াত থৈছিলহি কিছুমান বস্তু চব মানে ঘৰত যি বস্তু লাগে আজিৰ দিনত সকলোবোৰ বস্তু একদম ধুনীয়াকৈ থৈছে একদম প্ৰিজাৰ্ভ কৰি মিউজিয়ামত মানুহে চাব পৰাকৈ তো তেওঁ ফ্লাইটটো মানে উদয়পুৰ যোনটো যোধপুৰত যোনটো এয়াৰপৰ্ট আছে এই ৰজাৰ দিনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰা এই চাব পাৰে মেহেল এইটো পাৰ্ট হ'ল হোটেল য'ত নিক জনাছে আহি পিনি প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ লগত যিখন বিয়া হৈছিলে ইয়াৰ পৰাই হৈছিলে ইয়াত যি গাড়ী থৈছে চব পুৰণা এখন গাড়ী ৰজাই সেইটো টাইমত ইউজ কৰা এখন গাড়ী অমিতাভ বচ্চনে থকা এখন চিনেমাত বহুত চিনেমা পুৰণা চিনেমাত ইয়াত এই গাড়ীখনেই ইউজ কৰিছিলে এওঁলোকৰ পৰা লৈ গৈ বহুত কেইখন গাড়ী ইয়াত চিনেমাত বহুত পুৰণা গাড়ী দেখিছে চাগে তাৰে খুব সম্ভৱ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন গাড়ীও বহুত কেইখন ইয়াৰ পৰাই নি পিনি অমিতাভ বচ্চন হৈ গ'ল তেনেকুৱা পুৰণা যিমান কেইজন বহুত কেইজন ভাল এক্টৰে চলাইছিলে এই গাড়ী
सब 1947 का ही गाड़ी है ना। एक कौन सा कॉलोनी बोला? गूगल पे सर्च मारेंगे। सबका डिज़ाइन एक ही टाइप का है, देखिए घर का सब डिज़ाइन। शायद इसी को देखने के लिए आते हैं लोग ना। इधर में जो भी घर है सब एक ही डिज़ाइन का मिलेगा आप लोग को, हर टाइप का सब डिज़ाइन सेम ही है घर में। महल के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह आप लोग को। ये सब देखने को मिल रहा है कि छोटा छोटा ऐसे